ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи тилиётии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов ва Сафсан Ғаюрзода. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. мактаби мардонагӣ ҳидояткунандаи роҳи устувори зиндагӣ ва обутоби бадан, ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, адои қарзи шаҳрвандӣ. мо ҷавонон бояд ин қарзи фарзандиро, хизмати модар ватанро ба ҷо биёрем. беҳсозии вазъи роҳҳои маҳаллӣ дар ноҳияи Қубодиён, тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ. дар таъмини аҳолии деҳаҳои дурдасти водии Бартанг бо барқ фаъолияти нерӯгоҳҳои хурди барқиёбӣ назаррасанд. Тоҷикистон ватани азизи ман, ғолибони даври минтақавии ноҳияҳои водии Рашт муайян шуданд. боиси хурсандист ки сол то сол сафи ҳунармандони ҷавон ва умедбахш меафзояд. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи тилиётии ахбор. имрӯз таҳти раёсати асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 27 октябр таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2022-2023 баррасӣ карда шуд. зимни суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки лоиҳаи пешниҳодшудаи буҷети давлатӣ барои соли оянда ҷиҳати пайгирӣ намудани сиёсати иқтисодии давлат дар самти таъмин намудани рушди устувори иқтисодии кишвар, пешгирӣ кардани таъсири омилҳои манфии берунӣ ба он, тараққиёти соҳаҳои воқеиву инфрасохторӣ ва инкишофи соҳаҳои иҷтимоӣ таҳия гардидааст. даромади умумии буҷети барои соли 2021 дар ҳаҷми 27,6 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба буҷети соли 2020 ба маблағи 1,6 миллиард сомонӣ ё 6,1% зиёд мебошад. бо дар назардошти дурнамои рушди соҳаҳои иқтисодии кишвар, даромади ҷории буҷети давлатӣ дар ҳаҷми 20,5 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. афзоиши ин нишондиҳанда нисбат ба буҷети тасдиқшудаи соли 2020 ба маблағи 1 миллиард сомонӣ ё 5,1% зиёд ба нақша гирифта шудааст. таъмини нақшаи даромади ҷории буҷети давлатӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои андозӣ дар ҳаҷми 18,8 миллиард сомонӣ бо афзоиши 890 миллион сомонӣ, воридоти маблағҳои ғайриандозӣ 1,4 миллиард сомонӣ бо афзоиши 110 миллион сомонӣ ва грантҳо барои дастгирии буҷет дар ҳаҷми 300 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. хароҷоти умумии буҷети давлатӣ барои соли 2021 дар ҳаҷми 28,1 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки он нисбат ба буҷети тасдиқгардидаи соли ҷорӣ 1,7 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар сиёсати буҷети давлатӣ таъмин намудани ӯҳдадории давлат оид ба ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагӣ самти афзалиятнок ба ҳисоб меравад. вобаста ба коҳишёбии қисми даромади буҷети давлатӣ дар заминаи таъсири манфии омилҳои беруниву дохилӣ ба иқтисоди кишвар ва вобаста ба ин дар соли ҷорӣ ба андозаи назаррас коҳиш ёфтани даромади буҷет, ҳукумати кишвар зарур донист ки музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ, нафақа ва стипендияро аз 1 сентябри соли 2020 баланд бардорад. ҳукумати мамлакат афзалиятнокии маблағгузории соҳаҳои иҷтимоии кишварро нигоҳ дошта, дар буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 барои ин соҳаҳо 13,2 миллиард сомонӣ пешбинӣ намудааст, ки он 47% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷет ё 14,2% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад. аз ҷумла барои маблағгузории соҳаҳои маориф дар ҳаҷми беш аз 5,6 миллиард сомонӣ бо афзоиши 592 миллион сомонӣ, тандурустӣ 2,4 миллиард сомонӣ бо афзоиши 509 миллион сомонӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 4,2 миллиард сомонӣ бо барзиёдии 262,7 миллион сомонӣ,
فرهنگ و ورزش 1 میلیارد سومانی با افزایش 69.8 میلیون سومانی پیش بینی شده است. صرف نظر از تاثیر عامل‌های داخلی و بیرونی به اقتصاد ملی و خراجات علاوه‌ای بودجه در ارتباط با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پاندمی بیماری کووید 19 حجم مبلغ‌گذاری دیگر ساحه‌ها نیز در سال 2021 با افزایش به نقشه گرفته شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان وابسته به وضع جهان امروزه و با در نظر داشت تاثیر پاندمی بیماری کووید 19 در چنین شرایط حساس برای نائل گردیدن به هدف‌های معین نموده حکومت تاجیکستان تطبیق متوازن سیاست بودجه و انداز و پولی و قرضی را ضرور شمردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای اجرای دورنمای نشاندهنده‌های ماکرو اقتصادی کشور برای دوره میانه مهلت، نشاندهنده‌های بودجه دولتی برای سال 2021 و دورنمای آن برای سال‌های 2022-2023 در نزد وزارات و اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و دیگر ساختارهای داخلی کشور وظیفه‌های مشخص گذاشتند. از جمله اجرای سر وقت و با صفت برنامه و نقشه‌های ضد بحرانی قبول نموده حکومت مملکت برای زیاد نمودن درآمد بودجه پورا به اندازه‌بندی فرا گرفتن تمام منبع‌های درآمد، کم نمودن بقیه پولی‌های اندازی و پیشگیری پیدایش بقیه پولی‌های نو، اینچنین بلند برداشتن انتظام مالیوی و انداز در ساختارهای دولتی و غیر دولتی و سوبیکت‌های خواجگی‌داری، تأمین استفاده ثمره‌ناک و مقصدناک مبلغ‌های در بودجه دولتی پیش بینی شده، سرعت بخشیدن به صنعتی‌کنی با سرعت کشور، تأسیس کارخانه‌های نو با تکنولوژی‌های معاصر، استحصال محصولات و خدمت‌رسانی‌های رقابتناک به صادرات نگرانده شده و عوض کننده واردات و در این اساس زیاد نمودن جای‌های نو کاری با مقصد حفظ امنیت آذوقه‌واری و معتدل نگاه داشتن نرخ‌ها در بازار استعماری کشور، جهت اجرای قطعی سفارش‌های حکومت مملکت وابسته به استفاده ثمره‌ناک زمین، گرفتن دوسه حاصل از هر یک قطعه آن و در این اساس زیاد نمودن میدان کشت کارتوشکا و زراعت‌های دیگر، خصوصا غله‌دانگی‌ها، لوبیاگی‌ها، شالی و جواری مکئی دان و غیره. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که ثمره بخش و عاقلانه استفاده نمودن مبلغ‌های بودجه دولتی باعث رشد اقتصاد ملی و بلند شدن سطح و صفت زندگی مردم کشور می‌گردد و از تمام راهبران وزارات و اداره‌ها و مقامات اجرایی حکومت دولتی مسئولیت بلند را طلب کردند. باید گفت که سیاست بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان در دوره میانه مهلت با مقصد در عمل تطبیق کردن سیاست پرزیدنت کشور و حکومت جمهوری تاجیکستان پیش از همه عملی نمودن افضلیت‌های استراتژی مهم دولتی از جمله رهایی کشور از بنبست کمونیکاسیونی، به دست آوردن استقلال انرژتیکی، تأمین امنیت آذوقه‌واری، حفظ اجتماعی اهالی و به خطری دولت و صنعت‌کنانی روانه گردیده است. در کار مجلس حکومت حسابات رئیس شهر کولاب ولیزاده عبدالقادر اوید به جریان اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 دکبر سال 2014 درباره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر کولاب برای سالهای 2015-2019 شنیده شد. تاکید گردید که برنامه با مقصد تأمین رشد استوار اجتماعی اقتصادی شهر قبول گردید. برنامه مذکور 262 لایحه را به مبلغ عمومی 1 میلیارد و 46 میلیون و 700 هزار سومانی در بر می‌گرفت. این برنامه از 5 بخش از جمله بخش اقتصادی، صنعت، کشاورزی، حفظ اجتماعی، معارف، فرهنگ، تندرستی، انفراستراکچور، تأمینات با آب نوشابه، کمونالی، حالت‌های فوق‌العاده و تأمینات ذخیروی عبارت بود. در دوره عملی شوی برنامه در همه ساحه‌های خواجگی خلق شهر کولاب 14742 جای کار نو دائمی و موسمی تأسیس داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به حکومت جمهوری، رهبران مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولاب و دیگر ساختارهای مربوطه دولتی دستور دادند که برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر کولاب برای سالهای 2015-2019 با صفت و پوره در عمل تطبیق کرده شود. در کار مجلس لایحه‌های قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بقیه‌گیری دولتی اسناد حالت شهروندی، درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان، درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مواد داروباری و فعالیت فارماسیوتی، اینچنین دو خلاصه حکومت کشور
баррасӣ карда шуд. ҳамчунин аъзои ҳукумати кишвар масъалаҳо дар бораи консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросанъатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, дар бораи барномаи давлатии рушди саноати дорусозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва дар бораи барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025-ро мавриди муҳокима қарор доданд. дар охир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба татбиқи амалии масъалаҳои дар маҷлис баррасӣ шуда, инчунин дигар дастурҳои ҳукумати кишвар ба аъзои ҳукумат ва роҳбарони сохторҳои давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. идомаи ахбор. 26 сол қабл 6 ноябр Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. Бо қабули ин санади олӣ муносибатҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ танзими ҳуқуқи худро ёфта, барои таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқи давлати соҳибихтиёр заминаи воқеӣ гузошт. Бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи зиндагии сокинони мамлакат беҳтар гардид. гузориши Бобокалон Аминзода. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар райпурсии умумии халқӣ қабул шудааст, ифодагари иродаи халқ буда эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро давлати демократию ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муаррифӣ намуда, дар он барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзандаро фароҳам сохт. Конституция кафолатбахши ҳама гуна ҳуқуқу озодиҳо ва соҳибихтиёрии давлату миллат мебошад. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри 1994 дар райпурсии умумии халқӣ овоздиҳӣ қабул гардида эътибори олии ҳуқуқӣ дошта аз 10 боб ва 100 модда иборат аст. Дар боби аввал дар бораи асосҳои сохтори конститутсионӣ, дар боби дуюм ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, дар боби саввум маҷлиси олӣ, дар боби чаҳорум президент, дар боби панҷум ҳукумат, дар боби шашум мақомоти маҳаллӣ ва худдоракунии давлатӣ, дар боби ҳафтум вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар боби ҳаштум суд, дар боби нуҳум прокуратура ва дар боби даҳум тартибу тағйироти конститутсия оварда шудааст. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 маротиба тағйири иловаҳо ворид гардидааст. Яке аз нуқтаҳои асосии Конститутсия ки дар моддаи панҷум дарҷ гардидааст, инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзишҳои олӣ мебошанд. ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахнопазиранд. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. қабули аввалин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол ки тариқи райпурсии умумии халқӣ сурат гирифт, роҳи рушди комилан навро дар кишвар оғоз намуд. бояд қайд кард ки Конститутсияи Ҷумҳурии муқарраротое ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, аз ибтидо то ба охир баҳри ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд бахшида шуданд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати тақдирсозе мебошад ки барои таъмини давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ягонии тоҷикон заминаи ҳуқуқӣ гузоштааст ва дар он ҳуқуқу озодиҳои шахс муқаддас шумурда шуда, баробар ҳуқуқи тамоми миллату халқиятҳо эътироф гардидааст. бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми соҳаи хоҷагии халқ рӯ ба инкишоф меёфта, сатҳи зиндагии сокинони мамлакат хубтару беҳтар гардид. Бобокалон Аминзода, Аҳлиддини Карим, мақсади мақсад, ахбор. артиши миллии мактаби мардонагӣ ҳидояткунандаи роҳи устувори зиндагӣ ва обутоби бадан буда шахсро зоҳирану ботинан тарбия ва барои ҳимояи ватан омода менамояд. таъмини сулҳу суботии мамлакат маҳз ба вафодорию садоқатмандии ҷавонони ватандӯст вобастагӣ дорад. матлаби омода намудаи ҳамкорони мо. ҷавонони бовиқору масъулиятшинос бо дарки баланди ватандорӣ ва эҳсоси гарми худшиносиву худогоҳӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, бо сари баланд хизмати ватанро адо менамоянд. ояндаи давлат ки маҳз ба ҷавонон вобаста мебошад, бояд ҳамеша ин қишри ояндасоз манфиатҳои миллату давлатро дифоъ намоянд. барои ба ин ҳадаф ноил гаштан лозим меояд ки ҷавононро ҳанӯз аз синни томактабӣ дар рӯҳияи баланди ватандӯстиву ифтихори миллӣ тарбия намуд. хизмат ба ватан ин шарафи ҳар як ҷавонмард аст. ҳар як ҷавонмард бояд ки ҳисси ватандӯстӣ ва ҳисси миллӣ ва хизмат ба ватани худ дошта бошад ва ҷавонон низ дар ин самт саҳми худро гузошта истодаанд ва имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки сафи ихтиёриён ба хизмати ҳарбӣ зиёд гашта истодааст. оғози мавсимҳои даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон собит месозад ки ҷавонон бо рӯҳияи тоза ва азми ҳимояи марзу бом сари вақт ба адои қарзи
شهروندی میپیوندند. امروز بیناهای خوبی زمانوی، حجره‌های تعلیمی، جای خواب و آشخانه، تالارهای ورزشی، میدانهای مشق تاکتیکی و دیگر انشاءات‌های خدمترسانی در اختیار سربازان و افسران قرار داشته بهترین کارمندان و متخصصان صاحب کسب با آنها در موضوع حربی و تندرستی، تیاری جنگی، آموختن کسب و هنر و غیره مشغولیت می‌گذرانند. بجز از گذشتن مکتب مردانگی و گرفتن بلیط حربی، اینچنین سربازان با کسب‌های گوناگون فرا گرفته می‌شوند. امروز زمینه مادی و تکنیکی و شرایط‌های خدمت در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان بین‌المللی خوب گردیده است. دعوت تیرماهی جوانان نشان داد که شماره جوانانی که با خواهش خود به صف قوای مسلح کشور شامل گردیدن خیلی زیاد گردیده است. این نشانه بلند گردیدن حس وطندوستی، حس خودشناسی ملی و درک رسالت وطنداری میان نسل جوان کشور به حساب می‌رود. تأمین صلح و ثبات مملکت محض به وفاداری و صداقتمندی جوانان با وقار و خدمت نشان داده وابستگی کلان دارد. از جانب ما جوانان بیشتر از همه خدمت مادر وطن خیلی ارزش عالی میباشد. ما جوانان باید این قرض فرزندی را، خدمت مادر وطن را بچه بیاریم. وطن ما را خود ما آباد میسازیم. مهیا گردیدن چنین شرایط‌های خوب خدمتی از هر یک افسر و سرباز صادق وطن تقاضا می‌نماید که خدمت را بهر آبادی و تنجی و امنی کشور صدقاً به جا آورده آن وظیفه‌هایی که در نزد آنها گذاشته می‌شود با سر بلند، با شرفانه و سرشار از حس بلند وطن دوستی اجرا نمایند. فردوس حیدری، فیروز موسی، اخبار. امروز در شهر دوشنبه جلسه نوبتی شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان در موضوع فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی دایر گردید. گزارش همکارانمان. در دوره تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، اعلان نمودن سال‌های 2020-2040 در ساختارهای مربوطه نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه گردیده در این زمینه برای یافت و رشد دادن قابلیت ایجادی در بین نسل نورس، پهن و عمومی گردانیدن دانش‌های علمی نظریوی در بین جوانان در مملکت تدبیرهای سودمند عملی گردیده ایستادند. مقصد از این تقویت بخشیدن بر روند آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین توسعه تفکر تکنیکی نورسان و جوانان، شرایط فراخ آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی در مملکت امکان می‌دهد که نسل نورس نه تنها در روحیه طبیعت دوستی و حفظ آن تربیت گردد، بلکه در ضمیر آنها احیای علم‌های طبیعت‌شناسی نیز بیدار خواهد شد. با مقصد رشد علم و تکنیک در زمان جهانی شوی و تبدیل دادن تاجیکستان به یکی از مملکت‌های پیشقدم صنعتی، فرمان مذکور اقدام سریع‌وقتی بوده، خود یک مسئولیت بزرگ در ساحه علم و معارف مملکت به حساب رفته، به خصوص نهادهای علمی کشور را به مسئولیت شناسی و اصلاحات و احیای رشد تفکر تکنولوژی هدایت می‌سازد. در دوره این تدبیر امروز در تالار بینای مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان در موضوع اعلان گردیدن سال‌های 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف عامل مهم توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس در کشور دایر گردید که از دیدگاه تحلیلگران و کارشناسان محتوای این پیشنهاد در روند سمت‌های استراتژی ملی اوید به تشکل و تحکیم جهانبینی علمی و تفکر تکنیکی از نگاه جامعه شهروندی را در بر میگیرد. این 20 ساله آموزش برای ما امکان وسیع فراهم می آورد که نه تنها بعضی مادی تکنیکی علم‌های دقیق طبیعت شناسی به طور معاصر زمانوی از نو تجدید نظر کرده شوند، خریداری کرده شوند، گذشته از این ما متخصصان سطح جهانی را در همین ساحه علم‌های دقیق می توانیم آماده نماییم. باید تذکر داد که امروز جامعه ما بیش و پیش از همه با نمایندگان علم‌های طبیعت شناسی در همه زمینه‌های تحصیلات احتیاج دارند. مورد به یادآوری است که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای فعال گردانیدن تبادل تجربه عالمان مملکت و تحقیقات آنها با عالمان و مرکزهای با نفوذ علمی جهانی از جانب حکومت مملکت با یک قطار دولت‌های پیشقدم دنیا، شتات‌های متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، چین، فدراسیون روسیه، هندوستان، فرانسه، سازشنامه‌های بین حکومتی در ساحه علم و معارف با امضا
رسیدند که به محققان جوان تاجیک برای صیقل دادن دانش و دوام دادن پژوهش در مرکزهای پیشقدم علمی دولت‌های مذکور امکانیت فراهم آورد. این اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال دولتی پرینسیپ همبستگی محققان را در علم تاجیک تامین نمود و آن از دستاوردهای علم جهانی خصوصا در ساحه علم طبیعت شناسی ریاضی و دقیق را زینه به زینه رشد و تکامل داد. خورشید نجمیدین، بهادر استم، دوشنبه اخبار. идомаи ахбор. саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ бо истифодаи захираву имконоти мавҷуда бо самар татбиқ мегардад. дар корхонаҳои хурду бузурги саноатии мамлакат истеҳсоли маҳсулоти ба рақобат тобовар ва ивазкунандаи воридот бештар гардида, иқтидори содиротӣ рӯ ба афзоиш аст. шарҳи маҳмадалӣ сафар. саноати кунунӣ бо суръати кишвар барои рушди минбаъдаи соҳа такони ҷиддӣ бахшида дар заминаи захираву имконоти мавҷуда инкишофи бахшҳои мухталиф тадриҷан таъмин хоҳад шуд. ин қадами стратегии муҳим ба афзоиши коркарди пурраи ашёи хом, зиёд гардидани маҳсулоти саноатии рақобатпазири ватанӣ ва тақвияти потенсиали содиротии кишвар мусоидат намуда, инчунин асос барои мувозинаи савдои хориҷӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ хоҳад буд. мавриди зикр аст ки яке аз омилҳои асосии саноати кунунии мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии давлат ин бунёду ба кор андохтани корхонаҳои нави саноатӣ, таҷдиду навсозии корхонаҳои саноатии амалкунанда аз коркарди ашёи хом то ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии содиротшаванда, мутобиқ намудани фаъолияти корхонаҳои саноатии амалкунанда ва бунёдшаванда, ҷорӣ намудани навгониҳо, ихтироъоти технологияҳои инноватсионӣ, ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, рушди соҳибкорӣ дар раванди саноати кунунӣ ва тайёр намудани мутахассисони ватанӣ барои тамоми соҳаҳои мухталифи саноат мебошад. барои расидан ба ин мақсад татбиқи босамари барномаҳои соҳавӣ қабул гардида ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат ба нақша гирифта шуда дар ин самт тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. дар доираи татбиқи босамари ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунунӣ бо суръати кишвар, барномаи саноати кунунӣ бо суръати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 қабул гардид. мақсади таҳия ва пешниҳоди барномаи мазкур ин андешидани чораҳо нисбат ба амалишавии барномаҳои соҳавии қабул гардида, татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, таъмини самаранокӣ ва сифати онҳо, ҷалби сармояи мустақим, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва ташкили ҷойҳои кории нав мебошад. аз ҷумла таъсиси ҷойҳои кории сифатан нав ва таъминот бо музди меҳнати арзанда дар бахши хусусӣ амалӣ карда шуд. солҳои охир дар мамлакат тавассути дастгирии андозию молиявии инкишофи корхонаҳои саноатии амалкунанда ва навтаъсисшуда бо истифода аз технологияи муосир ва таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ истеҳсоли маҳсулоти ватании қобили рақобат таъмин карда шуд, ки ин раванд ба коркарди бештари саноатии ашёи хоми маҳаллӣ мусоидат намуд. инчунин бо татбиқи муваффақонаи лоиҳаҳои саноатӣ коркард бо такя ба рушди технопаркҳо ва минтақаҳои озоди иқтисодӣ амалӣ гардида, дар ин замина истеҳсоли маҳсулоти содиротии қобили рақобат ба маротиб афзоиш ёфт. амалишавии барномаҳои қабулгардаи соҳавӣ дар саноати кишвар тамоили мусбати рушдро нигоҳ дошта дар самтҳои алоҳида суръати афзоиш ба маротиб зиёд гардид. сокинони ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи қубодиён корҳои ободониро вусъат бахшида барои бо дастовардҳои назаррас истиқбол намудани ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ талош менамоянд. дар ҷамоати деҳоти ба номи Утақара Назаров соҳибкорони маҳаллӣ тавассути саҳмгузории дастаҷамъона маротибаи чорум аст, ки иқдоми асфалтпушт намудани роҳҳои мошингарди ҳудуди деҳаро анҷом дода, маҷмуан давоми соли ҷорӣ беш аз 5 километр роҳро навсозӣ намуданд. аз рафти корҳои бунёду навсозии роҳҳои маҳаллӣ дар ноҳияи қубодиён ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. соли ҷорӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи Утақара Назарови ноҳияи Қубодиён дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба сазовору шоиста истиқбол намудани ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли ватан танҳо дар самти навсозиву бунёди роҳҳои мошингард ин маротибаи чорум аст, ки сокинону соҳибкорони маҳаллии деҳаи қабла тавассути саҳмгузории дастаҷамъона дар бунёду аз навсозии роҳҳои ҳудуди деҳаҳо саҳм мегузоранд. айни замон иқдоми мазкур дар деҳаи қабла бо истифода аз асфалти гарм ва техникаҳои муосири соҳа идома дорад. сокинони маҳал иброз менамоянд, ки роҳи мазкур солиёни зиёд таъмирталаб буду дар рафтуомади воситаҳои нақлиёт махсусан дар давраи зимистон мушкилиҳо эҷод мекард. ба ҳамин хотир тасмим гирифтанд, ки иқдоми мазкурро дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва баҳри сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии кишвар роҳандозӣ намоянд, ки он 10-солаҳои оянда барои таъмини мӯътадилии ҳаракати воситаҳои нақлиёт хизмат хоҳад кард. байни ҷамоати Утақара Назарови дар камар зиёда 5 километр
پورا ملپر کرده شده با زیاده قرب 22 کیلومتر بین دیهات سنگپر کرده شد. тавре масъулини ҷамоати деҳотӣ ба номи утақара назаров иттилоъ медиҳанд соли ҷорӣ маҳз бо самгузории соҳибкорони маҳаллӣ ва дигар нафарони саховатпешаву ободкор дар доираи беш аз 4 миллион сомонӣ зиёда аз 5 километр роҳи асосии мошингарди ҳудуди деҳаи қабла ба пуррагӣ аз навсозӣ карда шудааст ки ин иқдом дар оянда низ идома дода мешавад. дар корҳои азнавсозии роҳи мазкур асфалти гарм аз корхонаи асфалтбарории ноҳияи дӯстӣ дастрас гардида баҳри босифат ва ҷавобгӯ ба стандарти роҳсозӣ анҷом додани ин иқдоми ободонӣ мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия бо истифода аз техникаҳои муосири соҳа мумфаршкунии роҳро анҷом медиҳанд. дар нақша мана пурра аз таъмир баромадани роҳ чароғонкунӣ ният дорем ба 30 солагӣ насиб ният дорем ки як боғча бисозем бар деҳаён. мардум сам мезананд, соҳибгора ҳастанд. дар ободонаи ватан сами худмонро мегузаронем. аз рӯи маълумоти масъулин дар доираи нақша чорабиниҳо ба хотири сазовору шоиста истиқбол намудани ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли ватан ва тадбирҳои марбут ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷамоати деҳотӣ ба номи утақара назарови ноҳияи қубодиён бунёди 32 иншооти гуногун таъйинот дар назар дошта шуда то имрӯз 18 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. қобили зикр аст ки ин аввалин иқдоми созандагӣ дар деҳаи қаблаи ноҳияи қубодиён набуда дар доираи 2 соли охир маҳз бо самгузории якҷояи соҳибкорони маҳаллӣ варзишгоҳи замонавӣ барои футболи хурд бо маблағи 300 000 сомонӣ, 6 симхонаи иловагӣ бо харҷи 250 000 сомонӣ ва иваз намудани як қисм тирезаҳои бинои муассисаи таълимии рақами 12 ҳудуди деҳа, нуқтаи шустушӯи нақлиётӣ, кошонаи ҳусн, нуқтаи хизматрасонии бонкӣ ва дигар иншооти барои сокинони маҳал зарурӣ бунёд гардидааст ки баробари муҳайё шудани шароитҳои муосири кору хизматрасонӣ ҳамчунин чандин нафар сокинон бо кори доимиву мавсимӣ таъмин гардидаанд. деҳаи қабла аз 1300 хоҷагӣ иборат буда сокинонаш ният доранд ки минбаъд низ дар амалисозии чунин иқдомҳои ободонӣ ҳиссагузорӣ намоянд. бояд гуфт ки ҷамоати деҳотӣ ба номи утақара назаров дар ҳудуди ноҳияи қубодиён дар ҳама самтҳои фаъолият нишондиҳандаҳои хуби меҳнатиро соҳиб буда то имрӯз нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишварро сари вақт таъмин карда айни замон бо назардошти мавҷудияти ҳосили фаровон дар қитъаҳои пахтазор илова ба иҷрои дурнамои истеҳсолӣ ҳосил ҷамъоварӣ менамоянд. таварали соҳиб назар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Қубодиён барои барномаи ахбор. дар водии бартанги ноҳияи рӯшон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат 6 нерӯгоҳи барқи обии хурд бунёд карда шудааст ки 4 адади он дар мувозинаи ширкати Помир Энерҷӣ қарор доранд. бо мақсади таъмини аҳолии деҳаҳои дурдасти водии бартанг бо барқ имсол нерӯгоҳи барқи обии хурди деҳаи Савноб бо нерӯгоҳи барқи обии хурди Хатфат пайваст карда шуд. мавзӯъро ҳамкоронамон идома медиҳанд. водии бартанг яке аз минтақаҳои дурдасти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ҳисоб рафта солҳои дароз маскунони деҳаҳои он аз норасоии нерӯи барқ танқисӣ мекашиданд. дар соли 90 асри гузашта бо сармоягузории шарикони рушд дар деҳаҳои Басид, Рошорв, Ябшорв, Барҷидев, Бардара ва Ғодара нерӯгоҳҳои хурди барқӣ бо тавоноӣ аз 6 то 60 киловатт бунёд гардиданд ки иқтидорашон танҳо барои рӯшноӣ мерасид. аз рӯи иттилои сокинони ноҳия ягона нерӯгоҳе ки як деҳаро пурра аз барқ таъмин менамуд ин нерӯгоҳи хурди барқи деҳаи Савноб буд. нерӯгоҳи мазкур дар солҳои 60 асри гузашта сохта шуда дар соли 2015 аз нав барқарор ва бо тавоноии 60 киловатт истеҳсоли барқро ба роҳ монд. ҳоло бо мақсади беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба муштариёни нерӯи барқ нерӯгоҳи деҳаи Савноб ба нерӯгоҳи барқии обии Хатфат пайваст гардида ба ин васила сатҳу сифати зиндагии бошандагони водии бартанг беҳбудӣ ёфт. бо пайваст гардидани ду нерӯгоҳ сифати истеҳсоли барқ беҳтар гардида марҳила ба марҳила дар баробари деҳаи Рошорв қишлоқҳои Ябшорв, Нисур, Барчидев ва Рахш ҳам бо нерӯи барқ таъмин мегарданд. тибқи нақшаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ояндаи наздик бунёди боз чандин нерӯгоҳҳои дигари хурди барқӣ дар дигар деҳаҳо ки ба доираи хизматрасонии нерӯгоҳҳои Хатфат ва Савноб фаро гирифта шуданд бунёд хоҳанд гардид.
рушди минбаъдаи соҳаи чорводорӣ, беҳтар кардани зод, афзонгардонии саршумор ва истеҳсоли барзиёди маҳсулоти соҳа тақозои замон буда, дар ин самт дастовардҳои илмии олимони соҳа дар истеҳсолот татбиқ карда мешаванд. бино ба тавсеяи олимони институти чорводорӣ ва чарогоҳи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, дар шароити имрӯза сермаҳсул намудани чорво зарур дониста мешавад, зеро таваҷҷӯҳи бештар ба ин соҳа барои истеҳсоли гӯшт ва афзоиши маҳсулнокӣ мусоидат мекунад. гузориши муҳаммад муъминзода. рушди минбаъдаи соҳаи чорводорӣ, беҳтар кардани зод, афзун гардонидани саршумор ва истеҳсоли барзиёди маҳсулоти соҳа тақозои замон буда, дар ин самт дастовардҳои илмии олимони соҳа дар истеҳсолот татбиқ мегардад. бино ба тавсеяи олимони институти чорводорӣ ва чарогоҳи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, дар шароити имрӯза сермаҳсул намудани чорво зарур дониста мешавад, зеро таваҷҷӯҳи бештар ба ин соҳа барои истеҳсоли шир ва афзоиши маҳсулнокӣ мусоидат мекунад. дар ин замина аҳолиро мебояд аз дастовардҳои илмӣ истифода бурда, барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти шириву гӯштӣ саҳмгузор бошанд. миқдори зиёди ҳамин чорвои қазоқи сарсафед дар хоҷагиҳои яъне инфиродӣ парвариш карда мешавад. хусусияти ин зот он аст ки аввалаш ин ки ба шароити минтақаи кӯҳсори тоҷикистон хеле хуб мутобиқ шудагӣ ҳастааст ва ба шароити хӯрокии ин минтақаҳо хеле хуб мутобиқ шудааст. бо мақсади беҳтар намудани зоти чорво, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти чорводорӣ, махсусан беҳтар кардани сатҳи таъминот бо гӯшт дар ноҳияи балҷувони вилояти Хатлон бо иштироки олимону мутахассисони соҳаи чорводорӣ, саҳмдорон ва кишоварзон рӯзи фермерӣ баргузор гардид. олимони институти чорводорӣ ва чарогоҳи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон доир ба амалӣ намудани ҳарчи бештар дастовардҳои соҳаи чорвои гӯштӣ дар истеҳсолот гузоришҳои илмӣ намуданд. ман аз тарафи олимони соҳаи чорводорӣ дар самти чорвои парваришёбандаи дар ҷумҳурӣ корҳои илмии назаррас рафта истодааст. дар нақшаи баргузории конференсия семинарҳо рӯзи фермерӣ ба нақша гирифта шудааст ки дар самти парвариш ва селексияи чорвои гӯштӣ равона карда шудааст. олимон бо кормандони соҳаи чорводорӣ дар хоҷагии давлатии зотпарварии Сангак Сафаров нояб Барҷувон қарор дорем. дар ин ҷо бо хоҷагидорон, бо мутахассисони соҳа, бо фермерон дар бораи беҳтар намудани саршумори чорвои гӯштӣ ки дар ин минтақа парвариш карда мешавад, корҳои илмӣ ба роҳ монда мешавад дар оянда. таъкид гардид ки барои хушкзод ва сермаҳсул намудани чорво, ворид намудани чорвои зотӣ аз дигар хоҷагиҳо ва ҳамкориҳои илмӣ ба хоҷагиҳои инфиродӣ ва фермерӣ ки ба парвариши чорвои гӯштӣ машғуланд, ҷоннок карда шавад. барномаи ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи Рашт даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. дар даври минтақавии озмун хонандагони муассисаҳои таълимӣ, касбомӯзӣ ва ҷавонони болаиқату соҳиби истеъдод иштирок доштанд. гузориши Эдигули Маҳмуд. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, мақсади асосии озмун дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, рушди минбаъдаи малакаву маҳорати касбии онҳо, баландбардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти ҳунарии иштироккунандагӣ ва эҷоди асарҳои нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолияти давлатиро дар бар мегирад. дар ин озмун асосан ғолибони даври ноҳиявӣ аз ҳисоби донишҷони донишкадаи омӯзгорӣ, коллеҷи тиббию омӯзгорӣ, касбомӯзӣ ва омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ, инчунин дигар ҷавонони соҳибистеъдоду болаёқати ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод
лахш, нуробод, сангвор ва шаҳри роғун ширкат доштанд. ҳайати ҳакамон аз ҳисоби мутахассисони варзидаи соҳаи санъату фарҳанг иштирокчони даври минтақавиро ба шартҳои озмун шинос намуданд то ғолибонро ба даври ҷумҳуравӣ аз ҳисоби довталабон муайян кунанд. баъдан иштирокчони даври минтақавӣ дар назди ҳайати ҳакамон вобаста ба шартҳои низомномаи озмуни ҷумҳуравии тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи ҳунари сарояндагӣ, навозандагӣ ва оҳангсозӣ баромад карданд. рафти озмуни минтақавӣ нишон дод ки бештари иштирокчони озмун маҳорати баланди касбӣ дошта дар интихоби шеъру суруд, мазмуну мундариҷа, хушовозӣ, талаффузи буро дошта кӯшиш мекарданд то шартҳои озмунро риоя карда ба даври ҷумҳуравӣ рохат ёбанд. боиси хурсандист ки сол то сол сафи ҳунармандони ҷавон ва умедбахш меафзояд. аз мушоҳида бармеояд ки тамоми ҷавонони имрӯзаи минтақа бурӯ ба фарҳанг оварданд. сафи овозхонҳо, машоқон, сафи шеърхонҳо ва барандагон хеле афзудааст ва ҳунари хеле хуб ҳам доранд. шумораи зиёди иштирокчони озмунро сурудҳояшон тараннумгари зебоиҳои табиати кишвари азизамон, васви ватану ватандӯстӣ, сулҳу субот, ваҳдату якпорчагии тоҷикистони азизро дар бар мегирифт. من امروز در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در نمایش نوازندگی اشتراک نمودم و به دور سیام راحت یافتم. ҳайати ҳакамони даври минтақавии озмун ба мазмуну мундариҷа, сатҳи бадеият, навоварӣ, ҷазобияти шеъру суруд, оҳанг ва истеъдоди иҷрокунанда ва маҳорати саҳнавии довталабон аз рӯи меъёрҳои пешбинишуда баҳогузорӣ карда ғолибонро ба даври ҷумҳуравӣ муайян карданд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, баҳриддини исмониддин барои барномаи ахбор аз минтақаи рашт. олимпиадаи фосилавии байналхалқӣ аз фани математика ки бо иштироки довталабон аз 70 кишвари дунё дар Таиланд доир гардид, 45 нафар таълимгирандагони мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Бостон низ иштирок намуданд. даври ниҳоии олимпиада ки тариқи онлайн сурат гирифт, 35 нафар хонандаи мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Бостон бо бартарии зиёд бо гирифтани медалҳои тилло ва нуқра ноил шуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуф. олимпиадаи байналмилалӣ аз фани математика таҳти унвони International Maths Challenge 2020 ки дар кишвари Таиланд доир гардид, аз 70 кишвари дунё 1600 нафар довталабон ширкат намуданд. ва аз мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Бостон 45 нафар довталабон, хонандагони синфҳои 4 то 11 дар ин озмуни санҷиши маҳорат, ҳунару истеъдод дониши хешро санҷиданд. олимпиада аз фани математика бо забони англисӣ аз рӯи синну сол вобаста ба таҳсил дар синфҳои ибтидоӣ ва болоӣ доир гардида, аз давраҳои интихобӣ, давраи дуюм ва ниҳоӣ иҷрои шартҳо, ҳалли масъалаҳо иборат мебошад. имсол олимпиадаи мазкур тариқи фосилавӣ онлайн доир гардид ва таълимгирандагони мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Бостон бо истифода аз шароити таълим ва зеъмодди техникӣ муассиса истифода карда дар олимпиада ширкат намуданд. онҷо масъалаҳо аз фани алгебра ва модулаҳо омаданд. модулаҳо дуамала, сеамала ва дигар низ модулаҳои масъалаҳои гуногун меомаданд. дар онҷо 1.5 соат вақт дода буд. ман дар 1 соату 20 дақиқа он масъалаҳоро шуда супоридам. ин олимпиада бо забони англисӣ гузашт. масъалаҳое ки дар олимпиада ҷой дошт, мо бе ягон мушкилӣ ҳал кардем. аз рӯи натиҷаи баҳогузорӣ ки тариқи технологияи иттилоотӣ сурат гирифт, 35 нафар ғолиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ки аз ин ҳисоб 17 медали тилло ва 18 медали нуқра ба даст оварданд. олимпиадаи байналмилалие ки гузаронида шуд аз он далолат медиҳад ки аллакай хонандагон дониши мустаҳкам доранд. насли наврас имрӯз кӯшиш мекунад ки забономӯз бошад. пеш аз ҳама забонҳои русиву англисиро хуб медонад ва фанни дақиқро. олимпиадаи байналмилалии математика ва робототехника таҳти унвони International Maths Challenge дар кишвари Таиланд аз ҷониби мактаби байналмилалии Осиё ва донишгоҳи байналмилалии Рангсити кишвари Таиланд ташкилу баргузор карда мешавад ки дар қатори 90 кишвари дунё ҷумҳурии Тоҷикистон низ аъзои он мебошад.
حالا در مقطع پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت شهر بوستان برابر این دستاوردها آموزگاران برای آمادگی و اشتراک خوانندگان در دیگر المپیادهای سطح جهانی آمادگی دارند. در پیش یک چند المپیادهای بین‌المللی نیز وجود دارد. در شهر آنتالیا دولتی ترکیه، باز در دولت فدراسیون روسیه، باز در دولت انگلیس شده می‌گذرد. به واسطه خوانندگان ما به این تیاری دیده ایستادند. آنها در همین کتابخانه الکترونی یعنی که در المپیاد اشتراک می‌کنند. در مقطع پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت شهر بوستان بیش از 1100 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت می‌گیرند. ما آموزگاران کوشش می‌کنیم که هر یک درس خود را با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین، اینچنین موادهای علاوگی و کتاب‌های علاوگی گذرانیم تا اینکه شاگردان ما در عرصه بین‌المللی نفوذ خود را داشته باشند. اهل جامعه آموزگاران مقطع پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت شهر بوستان دستاورد خوانندگان در المپیاد بین‌المللی را نتیجه دستگیری دولتی، مهیا بودن شرایط تعلیم، امتیازها و شوق‌مندی خوانندگان به آموزش ارزیابی می‌کنند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، شهر بوستان برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. مسابقه جمهوریوی زیودو بین جوانان سال تولدشان 2000-2002 که در ناحیه جبار رسول ولایت سوق برگزار شد با غلبه دسته دوشنبه 1 جنببست گردید. شرح بیشتری موضوع در گزارش رحمت شاه عابد. بعد توقف چند ماه مسابقه ها در مملکت آغاز گردیدند. ناحیه جبار رسول در ولایت سوق چند روز گذشته مکان نیروسنجی بهترین پهلوانان مملکت گردید. مسابقه جمهوری در رشته جودو بین 135 نفر جوانان سنشان 2000-2002 برگزار شد. در مسابقه 9 دسته از ولایت مختار کوهستان بدخشان، 2 دسته از ولایت ختلان، 2 دسته از شهر دوشنبه، شهر ناحیه تابع مرکز، وادی رش و 2 دسته از ولایت سوخت در 7 وزن 60, 66, 73, 81, 90, 100 و جمعی 100 کیلو وارد رقابت شدند. در وزن 60 کیلو 2 نماینده شهر دوشنبه را خط گرفتند. شهباز سید ابراروف و میلیبوی زاده فروس با هم قوه‌سنجی کردند. در این زورآزمایی شهباز سید ابراروف پیروز شده به مدال طلا دست یافت. سرور عبدالشکورов و احمد ایوبوف از دسته شهر ناحیه تابع مرکز سزاوار مدال‌های برنجی شدند. در وزن تا 66 کیلو امامعلی نورعلی ابوبکر شیرов را مغلوب نموده چمپیون تاجیکستان گردید. فرهاد حلیمов و خدایبخش سلیمانов با مدال‌های برنجی قدردانی شدند. در وزن 73 کیلو باشد نمایندگان شهر دوشنبه محمد سعداللهov با قربانعلی بازارov قوه‌سنجی کردند. این زورآزمایی با پیروزی محمد سعداللهov جنببست شد. در وزن 81 کیلو عمر رسولov از دسته شهر ناحیه تابع مرکز امینجان سفر را از شهر دوشنبه به تسلیم شدن مجبور کرده چمپیون تاجیکستان گردید. در وزن 90 کیلو باشد رحمتالله میرزویف با فریدون خالقov هر دو هم از شهر دوشنبه واخوردند. این زورآزمایی به پیروزی رحمتالله میرزویف جنببست گردید. در وزن تا 100 کیلو در رقابت نیم فینالی منصور رحمان و ابوبکر اکابیر پرشدت و بحث‌انگیز صورت گرفته با غلبه منصور رحمان جنببست شد. خرسند هستیم از آن که جای اول اشغال کردیم، با حریفان قوی خود محاربه گذراندیم و سزاوار جای اول گشتیم. ما کوشش غیرت خود را بسیارتر میکنیم برای مسابقه‌های بین‌المللی که پرچم ترکمنستان خود را پرافشان کنیم. در وزن جمعی 100 کیلو باشد باباجان بابایف و ابراهیم المرادov هر دو هم از شهر دوشنبه با هم واخوردند. در این آزمایی باباجان بابایف غالب دانسته شده چمپیون مملکت گردید. این مسابقه با مقصد سالمگردانی مردم کشور، تشویق ترغیب طرز حیاتی سالم، همچنین معین کردن دسته منتخب برای اشتراک در مسابقه سطحی بین‌المللی برگزار گردید. بیننده‌های عزیز و گرامی، در همینجا رسیدیم به فرجام نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.